uretse kuba ari umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Tanzania ndetse udasiba kugereranwa n'igihangange Diamond Platnumz. Harmonize ni umuhanzi wasaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze, kuko hari igihe waba wibaza ubuzima buhenze uyu musitari abayemo, yaba amazu atunze cyangwa se amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo ihambaye atunze hirya no hino. Muri iyi video uraza kureba ubuzima buhambaye ikirangirire Harmonize aka Konde Boy kibayemo. Wowe nta kindi usabwa gusa usibye kureba iyi video mpaka igeze ku musozo kugira ngo ubashe kumenya neza ubuzima buhambaye cyangwa se imitungo Harmonize atunze. Kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Yavutse mu 1991 mu gihugu cya Tanzania. Rajabu Abdul Kahari wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi nka Harmonize ni umugabo umaze kwiyegurira imitima ya benshi mu muziki, by'umwihariko mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho adasiba kugereranwa na Diamond wigeze kumubera shebuja. Umuziki we ukaba wararenze imbibi z'igihugu cye cya Tanzania ukambuka Afurika n'isi yose, bakaba akorana n'abahanzi bakomeye ku isi, nk'aho aherutse gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Bobby Shmurda yamamaye mu ndirimbo ya Hold Boy. Ibi ariko ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byamwinjije akayabo k'amafaranga yamugize umugwizatungo no gutunga ibya mirenge mu byo tugiye kubona muri iyi video. Urugero ni nk'inzu iherereye mu mujyi wa Dar es Salaam, umurwa mukuru wa Tanzania. Iyi nzu akaba ari inzu nziza cyane ifite ibyumba 5, ikaba ifite ubwogero cyangwa se douche zigera muri 7 n'ibikoni 2 ndetse na piscine nziza cyane. Deja ikanagira na parikingi ifite ubushobozi bwo guparikwamo imodoka zigera muri 4 cyangwa 3 mu gihe waba ziparitse neza zikaba 4. Iyi nzu ya Harmonize ubwo yari ari mu kiganiro na Wasafi TV habura iminsi mike ngo asezere muri label ya Diamond Platnumz, akaba yaratangaje ko yayiguze ibihumbi 285 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 379 z'amafaranga y'u Rwanda ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite, ndetse ikaba ari imwe mu bya mbere Wasafi label yagwatirije uyu muhanzi agitangaza ko yahagaritse gukorana nabo bitewe n'amadeni ndetse n'amasezerano atari yubahirije yari yagiranye na Wasafi label ya Diamond. Akaba yarasabwaga gusiga yishyuye ibyo label yari yaramukoreye byose, yaba atabishoboye akagwatirizwa imwe mu mitungo ye. Konde Boy aka Harmonize akagira indi nzu nziza yitwa Konde Village atajya asiba kwerekana mu mbuga nkoranyambaga ze. Iyi nzu akaba ari nziza cyane imbere n'inyuma, aho iri mu rupangu runini, imbere hakaba harimo ubusitani bwiza cyane buzengurutse inzu yose, nayo ikaba ifite piscine nziza cyane nini ajya yogamo iyo ashaka koga mu mazi menshi. Ino nzu ikaba ifite parikingi nini cyane kuko ifite ubushobozi bwo kuba yaparikwamo imodoka ziri hejuru y'5. Ubwo yari ari mu kiganiro kuri Instagram live, umwe mu bafana be akaba yaramubajije kubabwiza ukuri agaciro k'uyu muturirwa Harmonize atuyemo, maze adaciye ku ruhande amusubiza ko uramutse ubaye ugiye kuyimugurira kugira ngo abashe kuyisohokamo, amafaranga make wamwishyura ari ibihumbi 700 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 931 z'amafaranga y'u Rwanda. Harmonize wiyise Ticha Konde ni umwe mu bahanzi bo mu gihugu cya Tanzania bazwiho gutunga imodoka zigiye hejuru z'amajipe ndetse zitoroshye kwisukirwa n'uwo ari we wese. Zimwe mu miturika iparitse iwe akaba ari nka Range Rover 80 Sport, imodoka nziza cyane z'abasirimu yaguze ibihumbi 80 by'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyoni 107 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuko ushaka kuyifunukuza uri naha mu Rwanda ushobora kugutwara nka miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko Tanzania kubera ko ari igihugu gikora ku nyanja y'Abahinde ndetse banafite ibyambu, gutumiza imodoka nk'iyi ngiyi ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, n'ikindi icyo ari cyo cyose ukaba wakibona ku giciro cyo hasi ugereranyije natwe, usibye no gukora ku nyanja no kwirungurukaho ntibishoboka. Harmonize kandi afite na Toyota Land Cruiser GX RV8 yamutwaye ibihumbi 68 by'amadolari y'Amerika, akaba miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu rugo akaba anaparitse Toyota Land Cruiser VX LV8, iyi nayo ikaba V8 y'ibara ry'umukara yamuhagaze ibihumbi 70 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 93 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi Ford Mustang yamuhagaze ibihumbi 45 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Tukiri ku modoka kandi, Harmonize ni umustar ukunze gutanga impano z'imodoka ku mukobwa wese yihebeye cyangwa se yakunze, iyo yemeye ko babonana bakagirana n'ibihe byiza, by'umwihariko iyo yakwiyumvishamo cyane. Mu bakobwa bose babashije gucudika nawe abazwi amaze guha impano y'imodoka ni Kajala Furiga, ni umugore w'umutanzaniyakazi yahaye imodoka ya Range Rover cyangwa se Mini Sport Range Rover y'ibara ry'umukara, undi akaba umunyarwandakazi.
witwa Irode Queen w'ikimero cyiza n'uburanga buvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bagira bati uyu ntabaho bitewe n'imiterere ye, abandi nabo bati abaho cyane kuko nawe ufite amafaranga yo gukoresha sajari, ni iminsi 2 bakaba bagukoze nawe uko ushaka. Harmonize nawe akaba yararabutswe uyu munyarwandakazi ndetse bikavugwa ko basanzwe bafite umubano wihariye. Ibyaje kuvugisha benshi ni amafoto uyu mukobwa yapostinze kuri Instagram ye yerekana ndetse anashimira Harmonize bari kumwe muri ayo mafoto ku mpano y'imodoka ya Range Rover Mini Sport y'ibara ry'umweru uyu muhanzi yari amaze kumushyikiriza. Ubusanzwe izi Range Rover Mini Sport igiciro cyazo zikaba zihera ku 56,000 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 74 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyumvikana cyo ni uko urukundo rubaho kandi ko ntacyo rutakoresha, by'umwihariko ahari ubushobozi. Harmonize kandi ni umustar ukunze kwambara amasaha n'imikufi bihenze cyane bibarirwa mu mamiliyoni. Urugero ni nk'isaha ya Diamond Rolex watch, iyi ikaba ari isaha iriho utubuye dushashagirana tuzwi nka crystal duhenda kubi hamwe na diamant nkeya zivanze n'utwo tubuye. Iyi saha ikaba ihagaze 21,000 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya akaba ari amafaranga atari make, by'umwihariko kuyagura isaha gusa kuri we ntago ari menshi, kuko kuva ubu kugira ngo akuririmbire bisabye ko ava mu gihugu cye cya Tanzania akaza kukuririmbira mu gihugu bamutumiyemo, aguca hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 by'amadolari y'Amerika, ari hagati ya miliyoni 27 na miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akaba yarenga akagera ku bihumbi 40 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 53 z'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'igitaramo uba wamutumiyemo uko kingana, cyangwa se bitewe n'izindi mpamvu zatuma aguca amafaranga menshi. Amwe mu makuru yavuye mu ba event organizer bo mu gihugu cya Kenya baherutse kumutumira agatinda kuhagera, bagatangira kwitotomba ko aba yabiciye akazi kandi bamuhembye akayabo, batangaje ko yari yabaciye 20 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi na white gold Rolex watch, iyi nayo ikaba isaha yo mu bwoko bwa Rolex tumaze kubona, ariko iyi yo ikaba ikoze muri zahabu aho kuba diyama, akaba yarayiguze 17 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Harmonize kandi afite isheni yo mu izosi yanditseho Konde Gang, iyi ikaba ikoze muri zahabu z'umweru, ikaba yaramutwaye akayabo k'amafaranga atagira ingano kugira ngo babashe kuyimukorera. Iyi ikaba yaramuhagaze 25,000 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Rajab Abdul Kahali aka Harmonize ni umugabo byarenze ubuhanzi bihinduka ubutunzi, aho ari umwe umuziki wahiriye mu isi bikamuha amafaranga na n'ubu agikorera, asarura mu bitaramo akorera hirya no hino ku isi, n'amatowa agenda azenguruka ku isi yose. Nk'iyo aheruka yazengurutse amastate 10 cyangwa se leta 10 za Amerika ahakorera ibitaramo, yasaruyemo amafaranga menshi cyane, nayo agenda akorera mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zicuruza umuziki, by'umwihariko urubuga rwa YouTube, Tidal, Spotify n'izindi, nazo zimwishyura amamiliyoni atagira ingano. Aba yavuye mu barebye bakanumva indirimbo ze, akanagira n'ibigo by'ubucuruzi yamamariza mu gihugu cye cya Tanzania yifashishije ibihangano bye n'imbuga nkoranyambaga ze, aho afite abamukurikira benshi. Ibyo nabyo bikaba amafaranga yiyongera mu yandi. Ibyo ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko Harmonize atunze akayabo kangana na miliyoni 2,500 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyari 3 na miliyoni 325 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dan TV Nation. Ntibagirwe gukanda subscribe na like no gukora ku nzogera kugira ngo video zigeze kugeraho mu ba mbere. Utwandikire no muri comment ku muhanzi cyangwa se icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza ko twazakoraho muri video y'ubutaha. Cyari ikiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare cyangwa se ubutunzi bwabo.